bayaka kolela mpona nini yo itikata biso tokolela ye yo oya kosala concert na tokoya tunapenda waonesha kompetence ya guvernema ye yenye kunafanya. Leo tuko atake enemi kwa mporte ya Goma, me kome recompense wanatuletea Fally Ipupa jua kuyapige muziki hapa. Siwe kama itasone nini. Shenye tuko na yama usiku na mchana kesho tuko mpita. Mwenyeza tukutana tuko na cheza na Fally hapa atatuambia ni nini. Na tuko na pia tuonesha komite international yenye kuna soutenir Banyarwanda ke tuko mpita. Me mpaka sai mama Denise Nyakero anaendelea kufinancer Fally Ipupa jua kupiga concert hapa. Ile hatutamwagia ile Fally tunakwambia ile le 17 shebo tutakuwa mobilize. Hakuna concert hapa Goma. Tutaenda tuko na lidia wenzetu naona tukia tena na concert hapa. Hakuna mmoja na mwenye concert. Na kufika hapa hakuna armée kama msaki kwa population. Na je suis contre le concert de Fally Ipupa. Bien sûr, nous sommes des Congolais, Fally est Congolais. Mais ce n'est pas l'état des Kiti, ce n'est pas l'état de la rue. L'état pour le moment, l'état de chercher la paix. Nous demandons à notre maman, ce n'est pas l'état de financer Fally, mais il faut l'état de financer les gens qui sont placés par la guerre. Unasema Fally atakuya mwi hali ya hivi. Watu wanakufa mamaiti hizi tungaliki tunaenda fika chama nataka kutuletea Fally atepiga concert hapo. Kinshasa, moyo kakate. Dala nege toke iko funga bibembe. Nebo lingibo ya na Fally awa kotoyo aya kozwa mbongo na biso. Oyo mbongo ya biso baliokuwa. Biso baliokuwa ni atuka. Alingia ya hata ni sadi. Afasi mbongo. Ke kotoyo yango nde baoya na Fally kotoyo obala kiza afasi mbongo. Akronde yo timba e. Wana kiza afasi mbongo ke no kimeza na kumate. Biso toboi biso bakuya ya doki. Donc pas il est donc pas car le métro est pour plus de 30 personnes. Il y a encore 5 qui n'a gouverneur ya Moko. Monsieur Timwa gouverneur ya Moko. On a déjà fait une exonération et pas ya nani ya Lukwebo. Batu bisusu bazo kwa bed. Au tubabi tukana ya ba commerçant bango bapesi bango exonération makambo ya mboka oyo sikotokei wapi na sokoni baba kisekeko chef de l'État tika kokende bisika tikala na mboka na yo biso population toana mapila toana force ya komundeleko na biso tosengi na yo tika kokende kosala ba impact na bapatro wana baba sana biso na moko wana bapatro wana akoma ofinanse kaka kwa mabiso dana lolo toana matanga hawa toana matanga sababu bakufina bakambi hawa wana bababe uti na kwanga wana kakani asoko mabiso kolekela M23 na ADF papa toseki sayo toni Fally wana aya koleka hawa sabori kuleko na Fally wana toni kifachile salamaso yabisa batu baba na kusipa kokende kokimisa mamuna wana kuomba soko wa biso papa na leliso yango na lelo paka hapa Fally Ipupa. Sasa tunasema Fally Ipupa ndio bunduki ya mwisho yenyewe anatuletea kuja maliza vita. Sisi tuko na beswe vita ishe hapa anatutumia muziki. Na tumejua kama ni kosinye ya community international. Tulishafahamu kama ni
communauté internationale ndio yenyewe ilimtuma Fally Ipupa, kwani wakati atapiga hapa muziki ile communauté internationale sasa itakamata hiyo maimaji, inaenda kuonesha fasi monde kama hapa kunori Kivu tunasema kila siku Kongo Vita. Tazama watu wanapiga muziki wamelipa $3500 kisha kuona wapi iko piaje mtu. Wakati yenye Fally Ipupa alipiga De La Reta, alipiga kama hiyo usani De La Reta, alipiga La Reta, hiyo pesa alipeleka wapi? Alipiga ndani ya Demarti, akasema kama hiyo pesa kidogo Karati Musa ataleta kwa deplacer, hayatuletea hiyo pesa tena, anakuja kuiba pesa yetu si ba deplacer, na hiyo pesa ndio anapenda alipe sasa ile kupatia ba deplacer hiyo kidogo yenye atapana pale. Ndio maana tunakatala na kuambia bwana Felix abakie ndani ya Kinshasa, ache kuendaenda, sababu Macron est égal Kagame, Kagame est égal Macron, Kagame est égal communauté internationale. Na hapo ndio biko na finance Kagame bombe peke yake yenyewe ilipiga hapa ilitoka Israeli. Israeli ni wapi? Siko Ulaya peke yake. Sasa nini yenyewe tusekeleka kutafuta kwa paki na si wazalendo sisi wenyewe. Tuko ndani ya uwanja wa mapambano bila sutia ya communauté internationale, bila sutia ya gouvernement, na tunaweza kuwakimbiza wale bahuni ba M23 na wale wa communauté internationale na bwana Rais Kagame. Sasa nguvu gani yenyewe tena anaenda kutafutia nje ya nchi? Asipeke tuko na nguvu. Tunamuomba, hatutaki. Tunasikia kama Nyakero premier dame bibi ya rais ndio mwenyewe anataka kutuletea Fally. Hatuna bezo ya huyo Fally, sababu haiko ndio silaha kubwa yenyewe wanatuletea kwa kwenda libere Bunagana, haiko silaha kubwa yenyewe wanatuletea libere Kishishe ama kulibere Rubaya kwenye komunere zetu, haiko hiyo tu. Peuple congolais, totelema, tolamuka contre génocide. Les enfants de la diaspora, faites attendre vos voix pour la terre de nos ancêtres. Au Congo, pasioyo ekosila mokolo nini biso kolela. Basoda ya Congo bazali kobunda, kasi tina nini bitumba ezosila teo. Congolais azali koboma ndeko na ye Congolais pona intérêt ya bango nao. Basoda mosusu bazali kobunda kuna na est, bamisusu batondisi mabengao. FARDC esika bozali boyeba ferekola abosani bino teo, mabolongo eza na seo, elonga ezali boso, bapolitisien boyokana, banganga nzambe bosangana mpona kobonela, mabolongo ezalaka na se mpona este, bandeko na biso bazokufa mpona bitumba ya banguna bana ya baofele, bana nzambe apambolaka ye. Makilezo sopana bango bazowela kolta, makilezo sopana bango bazowela iraniume. Totelema toloba stoppe na génocide, totelema toloba stoppe na génocide. Combien de femmes doivent être violées? Combien d'enfants doivent mourir au Congo? Les cobaltes, l'uranium baignent dans les sangs du peuple congolais. Au Congo, mateso haya yatakwisha siku gani? Baaskari biko napigana, baingine bana bakia na utajiri yote.
akano yeni mulitwala juu ya nchi yetu Kongo, kwa askari musikoseye Kongo. Mukongomani uko na uwa mukongomani wenzako juu ya intere ya bengine. FARDC kwenye muko mojue kama Feregola anawaunga mukono magoti chini. Kule mbele tutaweza, viongozi tuungane, tunafariki tunateswa. Shimama Peuple congolais, Téléma contre génocide. Les enfants de la diaspora, faites entendre vos voix pour la terre de vos ancêtres. Batoto ya este, tumeteseka siku mingi, vita itakwisha siku gani? Tumeteseka, batoto banabakia bayatima, bafi bamusika banabakwa kila siku, bamama banakosa msaada. Viongozi s'il vous plaît, vita itakwisha siku gani? Tumeteseka siku za kutosha, tunalomba huruma na msaada, mtusikilie huruma, vita iishe. Tumeteseka sana batoto, bana Bukavu, bana Goma, batoto ya Masisi, batoto ya Ruchuru, batoto ya Beni, tunalia sana amani, tunalia amani, mtusikilie huruma, tumeteseka siku za mingi. Bonjour à tout le monde, je viens certainement de partout. Nous avons la grâce, les bruits que nous avons vus récemment sur les réseaux sociaux et à ce bombardement qui se sont passés à la cité des Mourbunga, voilà, alors que il a resté, sa maman a été voilà, tombée suite aux blessures, suite au bombardement et tout ça. Donc je suis avec le bébé, elle est là, et ne connaissant pas l'ONG, ne connaissant pas son nom, ils ont donc nommé au nom de grâce. Donc nous avons la grâce, elle a besoin de votre aide, elle a besoin de votre soutien. Moi je suis venue, je vais faire ma part. Fanya hivi. Oh! Mana batoto ya baimbwa, batoto ya matako ku esti beko na uwa bantu, ku esti bana masakre bantu, me beko na organize Fally Ipupa ende aimbe miziki ku est. Beko na organize Fally Ipupa ende aimbe miziki ku est. Est-ce que Fally Ipupa ni soda? Fally Ipupa ni rocket? Fally Ipupa ni bomb? Unaenda kusha mvita? Mina tuma hii message ku batoto ya est. Kama munamona Denis Nyakeru, mumutwange bilole munsunji. Kama munamona Denis Nyakeru, mumutwange bilole munsunji. Kama munamona Fally, mumutwange bilole kumatako. Ni kucheza na bantu huku. Mungu wangu, quel pays? Quel pays? Beko na massacre peuple congolais bushiku na mujua. Mais munafia kutuma Fally enda fanye concert. Ça se jouer avec les Congolais. We Denis Nyakeru, matako yako aina ya kuzala batoto, matako yako ni ya kunyangula mu avion. We Chilombo, mbono yako ile ni ya kunyangula mu avion. Asema on va tuer Zobrata. Tutatuma bantu bamuwe Zobrata. Mutume bantu banyuwe. Mutume bantu banyuwe. Mutume bantu banyuwe. Bantu banakufa ku est, bana massacre bantu. Mwe munafia kutuma Fally enda pike concert. Batoto ya est, mukimone Nyakeru, mumuviole. Mukumone Nyakeru, mumutwange bilole munsunji. Mukimone Fally, mumutwange bilole mumatako. Ni kucheza na bantu huku. Ni kucheza na bantu huku. Ni kucheza na bantu huku. Mweba militaire Katange mukuku est, mutosha kiri ya matako mukichwa. Mweba militaire Katange, mutoke kuile mvita. Ni guerre politique beko na miuisha. Ule kona mituma njole kona miua. Ule kona mituma njo ule kona miua. Mvita amwishaki. Mvita amwishaki. Paka ma détournement. Munasha kutuma Fally ende ku est, enda pike concert. Batoto ya est bote. Mukimone Fally mumutwange bilole kumatako. Mukimone Nyakeru mumutonge bilole munsunji. Ninjo minasema. On va envoyer les gens pour rattraper Zobrata. Tout amour Zobrata. Munashinda kuisha guerre ya M23. Njo mtaniweza mi. Munashinda kuisha mvita ya M23. Njo mtaniweza mi. Bana kucheza na shio. Bana massacre bantu. Mais bana shaka kutuma Fally enda pike concert ku est.
Nyakeru nsunji yako, Martin nsunji yako, Chilombo mapungu yako, Mutuwe bantu kunyo, Matako mamamenu mwe, Bale bantu bona kufa est ni majoué. Bale bantu bona kufa ku est ni majoué, Matako anu bayimbwa, gouvernement ya Matako, Mbemba Matako, Kamere Matako, Mwebote Matako, Chibangu Matako. Il faut sauver la RDC du danger. Danger Ngonani, danger Ngo Félix Tshisekedi. Danger Ngonani, danger Ngo Joseph Kabila. Danger Ngonani, danger Ngo Kinana. Danger Ngonani, danger les Diosso. Ce qui te continue de mboka to fa. Malembe ti lobby mboka ko zaya société. Bango bazanga so. Yo ki makambo de ki na Congo Brazza kuna. Ba ici de kuna biso Félix Tshisekedi la président itinérant. Na lingala bitambola tambola. Ba ko sonité. Yé moko amoni yango nde tizaki na ebité soki ezaki compliment to soki à comprendre te makambo on réseau débat bazo ebisa ye ndeko Félix Tshisekedi azaki na tournée ya poto awa baswanaki na ndeko président de France Emmanuel Macron, mais c'est le premier azongi sukuna na même France ko senga Macron ayebisa Kagame alongola ba troupe ne na RDC mais biso tozanga soni to tozabata solo ayebisi biso akati voyage na ye pour na kozonga na likambo ya oyo dekaki eba bandeko na biso na camp de réfugiés au bat bakufi azongi awa alobi le côté afandi 30 minutes alesima nango ake Brazza. Il semblerait que yemuta organiser ki dîner wana olekaki na Brazza en l'honneur ya maman ya Bélissa Songesu et au sonité na mbongo nani na éviter wana kotuna ngati Josso mtu yeba. C'est extrêmement grave mboka na biso ndenge to komema to komema ki bulu yeke to ke gauche to donc faites à maman ça sumbo on faut utakoto wana je sors au service ton reposer parole donc ndeko na ngai kinana ndeko na ngai to sala pe bato yo lobi basombi maloba na yo moko 17 bus pour na ba directeur 17 jeep to bus jeep 17 bus obi no basombi 12 bus pour na makamu susu ma personnel au bakisi 17 bus pour na ba directeur les lapsus mais les faits sont là. Est-ce que autant qu'il y a un rapport là-bas? Est-ce que vous avez dit qu'on a la salle? Parce qu'il y avait un député dans Kati Nabisoana ou a confirmé, c'était comme on était, mais a confirmé ma communion sur les États-Unis. Alors, écoute, tout ok, Moussikaté. Il fallait qu'on ait un sous Moussika pour voir. 90% y a tant aux autres de l'Assemblée nationale, ils ont un bon. Ceux qui babeng si bon ou une réunion, bon et demi. Balingi babeng sa ministre boy, bon et demi. Balingi basa les locaux ba voter loi, bon et demi. Il ne gère que de l'argent. Je comprends si Koyo, après avoir participé à la présentation, il y a rapport wana pour la nini de konabiso azakana kaluka comme on est nani sous de konabino il y a parti nabino. Abimisa Rambongo, ah voilà, otala te. $10, ma puta, et loko boy, je comprends maintenant, et si kanini, mbongo wana e bandaki kouta. Et maintenant il faut attendre na nenge ya muyibi. Dans la rubrique morokuna na kati ya budget na bango de comptes spéciaux ceux qui ba action ceux qui parlementaires ceux qui nini et si ka on a bachaka mbongo nyos na ba invisible voilà et si ka ba invisible bimelaka et si ka wana mboso kuna saka makambo ninga diki ce ko azui boya pesi boya e ba no bimba na babunda mais mabunda banda ko dia yemoko mboso tongo ayeba obi ah yo pona ko fande si ka wana mboso social te batte je rêve où gens qui ce sont les Congolais qui ont été tués par l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Et ces gens-là se réfugiaient dans un camp de réfugiés. Et l'armée rwandaise les a bombardés. Les autorités congolaises ont dit quoi? Est-ce qu'elle est devenue fou là? Non mais je comprends pas. Non mais les Congolais, quand vous regardez ce genre d'images, ok? Les Rwandais sont venus dans notre pays, sur notre sol, pour voler nos richesses. Au lieu de se limiter tout simplement à voler, mais ils tuent nos frères et nos sœurs. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont commis aucun crime. Non mais ils ne méritaient pas ça.